Aner malakenyam ka nas dialtin kontin ba ler lingwasme ka nur online TV channel en wale shanga baro ka pay badek ron kina dangro di jandangro de pakel bana de gadana ci to ke isteni ko teoria bana jeling ka kuma SPLM delegation kenten chicken ga jak kui ko ba shunat ba ko gor ka kui queen kware bana mandana ci to tragic incident ci to ka ke bana jeling kan kon wen yam anda mandu ni shankos nyag mala nong ruas na gwasama ler la kon kanon gwasama ke tisha verify ki tisha talk kena kon la kon kalat mi ci we gwada den ba dere ka jek ka ta dana ci talk ka kan kon wen yam nyok mi jiram jidit gwasama kan war online TV channel gore janojin dere channel dere je support dere subscribe ka YouTube channel la nur online TV ka dere Facebook page da dere je follow nur online page bana we rewa chanda na le ro ke le dana goro de linga jan gwasme ko gwasme teme gwat mi bumbum ke gwat mi bej tam me mo na ko kuin kware me ke election te ton want le rodian cerem ngai kono no chigane dial no mo an gode na wi ka kuin kware an ku mi selbe ke me yadit je no gode na wi ka kuin kware mo chana mandan ci kule to chana jeling ka SPLM delegation tin cha jak ka torit ke stani ko toria agenda na bana kuin kwade mo ka shanka wan ka jog te kreg mi shi talk ka talk ka kistani ko Torre State te ga gertor biel meger quer ki state legislative assembly ka torit jen chajanak gwad mi jelgatin ka torbiyere tungwan ke convoy mijen jelkan ka duop torit Makui Road ka ler danin chatup ki rwantin konin chalas rejam local authorities an bona ma wa jelkan wuka ka pageri ka Makui County mission dian gwasa man chalat o they can membership registration campaign they cannot token winami they can talk they can show now they can go garpine de konashung ke kume SPLM ke kume self kem yadit can national election can a network mishiga jia no kan shop gwada dan in wakatin ke destination din ko jene kan ukan gwada dan ukan membership registration kana tokten kan torbiyelten kon jelga ke jo jojo no kan chaka nyurka da dop chaka nyurka gwan mtie ka mishal ke tutumore area chaka takten ngwasama mi chaka tako ki chaka ambush ke chaka nyurka ne tijimesh ne shwaram dan la ge torbiel shwabar garam shwale Adolfo ngashan shwabar wen maka shwanek within re torbiel mo ki torbiel do dien ki torbiel nakajet non ge torbiel chwane dangro tilla SPLM delegation e kona chajak shwakumu ko bot tidit ramkel shwale Emilio Ega members of the SPLM delegation ramreo de shaman chamu ko bot a security officer micha sign kijen team mo ko banad ba ko gang ba bon mo ba jagang
ko bona mo jel kan ko weekend na to kan gwar pin cha much ke din jela ka kel ram mo ne edech man cha mu ka bot ka jom cha gwasam bo kan jel kan kel ke senior SPLM leader ram chala doctor Margaret Ito Leonardo jela kel ka jela kel ke delegation kan mu ka bot ramadi cha acknowledge ka jen report dan chalat an cigala do ne ta dana cha nyuru ke je ke do dana barka ke je kenni tel warning mi cha kam ke kan ga jogono cho tarbiyel ka bi chong kan ga jogono ngone kwakun duno cha barka re tarbiyel ko kan editi delegation editi jelkan political activities to connection ke party nationwide registration dan latke campaign la neten kontin gwar ka napin ke ngai kona bon sal ke mi yadit ke ready ko bikan election bikan lat ke jarwon kin dangro jandangro wid bakeleme ku kan ideal ko la gorne to kon no ka party den ajena dan to kan editi ti chalada no let ke sal ke ti kan ite lalo yal keja kan ite kona chajak let ke la state legislative assembly karuntung wan Ramadan Shanak watch a letter long, Nikkei 2010, Milat K 2010 election, a letter Ram Kelkan Editon. So, Ramadit, so, and driver down in Chanak, Chaladu, Chanak Guadadan Chiriki Tokton. Quanaman Benbe, Katin Konalat Karodian. Ngay Konan Wunene, Revikas of Sudan Kajan Guasame, a like inquiry, a very important self became a yadit. Ko gore jeno bere main ka power ano be kwarbo ngode dunde kam lere me ngone tingwana kana widen kan kamnial so let ka registration gor kan ideal kon inde ka gor so that's why nen yana jelna wona ka steni ki wona ka kantis ne wana wa ka gone te kon shunke kum self ke mi yadit ngai kan no security teten but chicken dear ajene kwala lana wala nodi mugor ga jeno bi South Sudan but take incredible election ki betek queen quarry miteka parika ki queen quarry magwa mitel riet jene kwala no the security arrangement de jalat security arrangement right now teleja so mishane this is the beginning by the way ano banetin kontin chunkel kesel ke mi yadi no ba kanyor ka de dobne ko mi George Mish arrangement charge la ne security arrangement ci dakma char kan self kem yad ci newton anok ci nyur kan ne diala kontin la support ken amene diala ko ken kontin lo ke self kem yad ko ci kum dar kom char ro at dorona ci ko gwa dan len ngadu enten gwasma to bonto ngwante ka dor kan bona to mi ci kan ne din kon let ke self kem yad ci kanen la wi kan o ken ka trade kaka ko kan bat ka chondien kan ken vol ke election kan ke involve ka peace agreement ka nyok self ke mi yadi di al cheka gek so that is why nen yena tama britain wan bu gori la long ka jen kwi membership registration campaign yalat kamene ko ne kon wa gwar pin batan yen ka bu ka bom don che jin welling but baji jako bi sure bi gwar pin batan ko ti da wich kanede tona me kan kon jene kan we ka cam ke kan we ko of g cam ke chite ka dp cam ba je force then registration mo bilat ko ndor lat ka je already self ke mi yadit ko dob dan le de jeja ne ideal chikana nok no kan ne ton no ko monitor content ku self ke mi yadit so right now jen dan le rode insecurity re we ke so Sudan che be mal chong che rode be mal kap chong ko di te dong wan te kan la let chet ka agreement ane cha tan so me jojan gwawo chet ka rik tong wan lat ko den ka cha ga gwich self ke mi yadit what do you think will happen so na me jen the beginning mi cha nen chore lat ka torit ko lero ga torit den me good enough ramdana driver jen cha mu ka bodana ne ko ken bod pal pal so mi cha chwa kan ne dial ne da ba jalong so mo go
self ke ma yadi goro bim al ben la tok re wi ke so Sudan dere char ka do badane de na de ga wen yam ka je re wi ke so Sudan so na me jari poran yam cha ger cha jana kani to ko ken yam wi ka bot so koy ko manan butok ken chicken security chicken deployed but not yet koy ko manan bolat ko nintin be gwaye wana ka wen yam ani shuje pero jino bini nyokme bana je kari poran be ka kora